Drage logorašice i logoraši, porodice ubijenih logoraša, uvaženi građani, gospodine gradonačelniče, gospodine predsjedniče, u ime Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i svoje lično ime, sve vas skupa selam i pozdravljam i zahvaljujem se na vremenu koje ste izdvojili da danas skupa na ovom mjestu prisustvujemo obilježavanju Dana logoraša Bosne i Hercegovine. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini svake godine obilježava svoj dan u jednom od 657 logora u Bosni i Hercegovini. Prošle godine smo tu aktivnost obilježili u zloglasnom logoru Sušica u Vlasenici, kroz koji je prošlo oko 8.000 logoraša, a ubijeno oko 4.000. Pretprošle godine smo posjetili i obilježili dan u zloglasnom logoru KP Dom Foča, ove godine je po planu da se ta aktivnost obilježi u zloglasnom logoru Luka Brško. Po evidenciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini kroz logore je prošlo više stotina hiljada logoraša. Po našim podacima, registrovanih logoraša u Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini 55.000. U logorima je ubijeno oko 30.000 logoraša. U logorima u Bosni i Hercegovini je silovano oko 25.000 osoba, što muškaraca, što žena. Sve ove aktivnosti koje mi radimo i koje ćemo raditi u narednom periodu imaju jednu jasnu poruku, a to je prije svega da se ne zaboravi, da se ne ponovi. 92. 95. ostaju u sjećanju, u lošem sjećanju svima onima koji su prošli kroz zloglasne logore u Bosni i Hercegovini. Često se pitamo ima li uistinu logoraša u Bosni i Hercegovini. I to je pitanje opravdano. A zbog čega? Aktuelna politička vlast, zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini još uvijek ne prepoznaje kategoriju logoraša u Bosni i Hercegovini. Nažalost, mnoge institucije van Bosne i Hercegovine više pažnje posvećuju ovoj populaciji nego naše domaće institucije. Međunarodni sud u Hagu je do sada izrekao oko 800 godina zatvora za zločine većinom nad logorašima Bosne i Hercegovine. Sudovi u Bosni i Hercegovini su izrekli oko 1650 godina također većinom nad logorašima u Bosni i Hercegovini. Samo te dvije sudske institucije znači oko 2500 godina zatvora za zločine nad logorašima, a logoraša nema u zakonu. Nešto nije u redu. S druge strane, danas mnoge organizacije predstavljaju se da se bore za suživot, toleranciju, međusobno uvažavanje u Bosni i Hercegovini. Ima, kaže ona poslovica, ne vjeruj sebi ni drugima na lijepim riječima. Vjeruj i cijeni sebe i druge onoliko koliko govore njihova djela. U tom dijelu mi u Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini zajedno sa svim našim članicama preduzeli smo određene mjere i svojim vlastitim kapacitetima i snagama uradili prvi spomen sobu, prvi muzej posvećen svim logorašima Bosne i Hercegovine bez obzira na vjersku, nacionalnu, polnu, etničku ili neku drugu pripadnost, svim logorašima koji su na svu sreću imali priliku da prežive kao i onima koji su nažalost ubijeni u zloglasnim logorima. Kroz ovaj način mi želimo da prenesemo jasnu poruku o stradanjima logoraša Bosne i Hercegovine. Nas prije svega interesuje istina. Mi radimo sve u pravcu da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Prilikom obilaska spomen sobe muzeja vidjet ćete 81 fotografiju koja je svjedok o stravičnim zločinima. Sve te fotografije su dokazane
kao dokazno sredstvo na jednim od sudova. Nismo željeli ni jednu iskrivljenu sliku da šaljemo, ne želimo niti jednu pogrešnu informaciju da ostavljamo da mlađe generacije uče pogrešnu istoriju. Ovo je samo prvi dio. U muzeju se nalaze i određena dio dokumentacije sa kojima raspolaže Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju organizovani način izvršenja zločina u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju organizovano prikrivanje zločina u Bosni i Hercegovini, a to govore sve ove masovne grobnice 18 godina koje se pronalaze, iskopavaju i što je najgore, još uvijek nisu sve ni pronađene. Naš je cilj da na kraju, pored ovih 3 priča koje najmanje postoje u Bosni i Hercegovini, da jednom za sva vremena bude jedna istina. U muzeju također će se nalaziti i fotografije ubijenih logoraša. Ovo je naš prvi korak. Mi smo se ovdje ispraksali kako treba raditi, nismo znali to. Mi smo danas na najvišem organu Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini donijeli odluku da ćemo ove godine, ako Bog da, započeti, a iduće završiti i muzej posvećen logorašima koji će biti vjerovatno još opremljeniji, još veći, da kažem, sadržajniji. Radit ćemo ga u Sarajevu. Bosna i Hercegovina i građani Bosne i Hercegovine prije svega zaslužuju da vide koja je vrsta tortura, zlostavljanja i silovanja bila u periodu 92-95. Koliko god Savez logoraša u Bosni i Hercegovini bio organizovan, jak, stabilan i radio u interesu pravde, istine, suživota i tolerancije, ništa ne bi mogli uraditi da nije bilo ljudi koji su nam bili od velike pomoći. Želim ovdje javno da se zahvalim gospodinu gradonačelniku, doktoru Domiću, dopredsjedniku Skupštine, gospodinu Ribiću, zamjeniku gradonačelnika, gospodinu Kadriću, menadžmentu i upravi i nadzornom odboru javnog preduzeća Luka Brčko. Oni su učinili prvi korak u Bosni i Hercegovini. Dali su taj prostor. Nesmetano se može ovdje dolaziti, raditi, vidjeti istoriju, prenositi ono što je se dešavalo u tom periodu. Vjerujemo da će i ostale institucije, organizacije u Bosni i Hercegovini slijediti korak. Ja vam još jednom zahvaljujem se na vremenu koje ste izdvojili. Želim vam svima iskreno dobro zdravlje, sreću i zamolio bih vas prilikom obilaska ove spomen sobe muzeja da prenesete svoje utiske. Naš rezultat će biti onakav koliko se budete vi, vaši prijatelji, prije svega vaša djeca i unučad zavraćala i dolazila ovdje i učila iz ove sobe onoliko koliko je potrebno da se njima to ne ponovi. Zdravi, živi bili, svako dobro vam želim.